Vaasan kaupungin Yttersundomin asuntoalueen työmaan infra on rakentamassa Pietarsaarelaisen Sundström Oyn 6 kaivukonetta, joista uusin on varustettu System Enkon työlaitteilla. 226 rototiltillä, Enkon kouralla sekä Enkon luiskakauhalla. 3D-koneohjauksella varustetun Komatsu PC210 ja 5 muun kaivukoneen lisäksi työmaata vie eteenpäin 3 dumpperia, 1 pyöräkuormaa ja ajoittain 2 poravaunua sekä murska ja jyrä. Osaavalla henkilöstöllä ja oikein mitoitetulla kalustolla urakka valmistuu selvästi etuajassa. Kaivukoneen varusteiden monipuolisuus näkyy koko työkierrossa. Rototiltti, koura ja kauha ovat yksi kokonaisuus ja proportionaalinen ohjaus vie työlaitteet täsmälleen oikeaan paikkaan oikeassa asennossa. Millin tarkasti. Tämä näkyy erityisesti, kun koneen kuljettaja Anders Sundqvist nostaa kouran avulla tien pohjalla olevat kaivot oikeaan asentoon. Uuteen koneeseen työlaitteita hankittaessa Anders oli myös vahvasti mukana. Jag ska ha en liten berättelse här varför jag valde Enkon. Jag har ju suttit ändå i grävmaskin nu. Jag måste fundera hur många år. Jag har suttit i grävmaskin sedan 04. Så det är egentligen på min 3:e grävmaskin nu, och det är ju på den där förra grävmaskinen så hade jag ett annat tiltfäste och använde en rotor som var nog från Enkon den också, så att det, men då var det ju lite med det där, en ny maskin, vad ska man välja för tiltrotor och dylikt, dividerande fram och tillbaka, och jag diskuterar med mycket folk fram och tillbaka, och just det där med hur mycket bygghöjd den har och med gripen och vad den väger, och sen kom jag fram till att det här, jag gillade Enkons koncept helt enkelt. Hon är med Enkons planeringsskopa. Så då blev det ju det, och det är ju med mycket saker som den är ju lite nyare modell den här. Vinklar lite mer, och gripen är jättebra. Jag har inte använt grip förr, men det har jag ju konstaterat till ett arbete på vägbyggen och på byggen överlag, så det är lite som om man skulle kappa av en hand om man inte skulle ha den. Att det är som så otroligt stort hjälpmedel. Så att det, och sen är det ju det med servicesidan också här, åtminstone i det, nej, den vart jag sitter i grävmaskin, så upplever jag att de har jättebra service. Att det finns reservdelar tillgängliga när man behöver. Uuden sukupolven Enkon 226 rototilttiin on liitetty Enkon koura ja sen alapuolelle kulmistaan pyöristetty rototilttikäyttöön optimoitu Enkon luiskakauha. Nurkista viistetty kauha ei osu pyöriessään ympäristöön läheskään niin helposti kuin tavanomaiset kauhat. On vaikea löytää työtehtävää, josta tämä työlaitepaketti ei selviäisi. Anders Sundqvist on erittäin myönteisesti yllättynyt työlaitteiden tehokkuudesta. Koneen 3D-ohjauksen avulla tien rakennekerrokset on helppo saada yhdellä tasauskerralla oikeaan korkeuteen. Ja kun tarvitsee siirtää suodatin kangasrullaa, se hoituu nopeasti kouran avulla. Vain 6 kilometrin päähän Vaasan keskustasta sijaitsevalle asuinalueelle sijoitetaan noin 200 omakoti- ja pientalotonttia. Alue on suunniteltu paikalliset luontoarvot säilyttäen, ja ensimmäistä kertaa on otettu tarkasteluun myös kunnallisteknisen rakentamisen elinkaarikustannukset. Yttersundom on erinomainen esimerkki määrätietoisesta ja luontoa säästävästä rakentamisesta.